Ki arngut ki Nongialam kakasi Student Union KSU ka Malki Circle kata usamla Yaishan Mukim ubadai upresiden bat usamla Mevian Jirwa mentakasngi kakatsan tarik unaitung Hajar pusau kila syak Khot Hajir haki Pulit ke Sadar Police Station hakbayadai bat kajing lek kenran nong Traibar Jela hakata yawala dep kajing syak Khot jengki kalong hadin bana kaliang ki Pulit kila ujo da ke Suo Moto case persyak yaki nakaliang ka police department mentasi limbakan ni ka Sadar PS ka Khot saya arngut ki Khot jong KSU kata yang bagi samla Mevian beri Khot jong Malki Circle kaji Khot ki kalong mentau dan kami ke FIR pada abang ila kali kata FIR ila alap kadon ka kamdan hira merai di tangki jing harap sudah kani ka jingle jong ka police department kalau ka tajik tu man penduduk semi penting bismit ini mereka wega kerwak besar kalau ba kani ka jingle kamdan ni kum batam penting bismit ini merai kena ai museum syu ini menyai khon menyai dawa yak sarkar nak sarkar pedang berterikam ni yang online permit bat kunjuru tam ke sarkar Meghalaya menteri no mardor jaka MRSSA hangni hajala jungi tak kumata ka apa ya mono sa bakpai ketika Suo Moto nak balik ke Advertisement harap iyo ni jong keti ni entai mereka amnan keji pengat kendang don de ngam nakama kidon section company nama nakama terima kasih yang kasing lah ya orang seran lagi di Nongialam di Malki Circle bat saya snow ke iba person yang Malki Circle lah kan kini ke bro kali kita kading tunggu jong sarkar lembag police department banyan tim persmit di Khot kasing ikwa abalkan dawa saya sarkar idon kam ya KLP menteri kam ke MRSSA kajing Khot pi man kasih penmutun tiang dari kemau Khot kasing man kasih kan yai kan rai mendia ne pok bagi kini masih wa sarkar Thank you.